Muchachas y muchachos, la Academia de la Lengua y Cultura Náhuatl les invita al 22º concurso Inxochilincuicatl Nezahualcóyotl y al 55º certamen de oratoria José Muñoz Cota. Maxinechmokakitikan axkan mochintin tlacotenca. Namechmotlalpuilia ma xiualmicacan nican yolojcon altepetl ipan sempoali yei ipan panammocaquitisque in Xochitlahtol tlen pipiltzitzintin iwan telpocame quihtosque. Iwan in Xochitlahtolin tlen yeuehca in Xochitlahtolpihqui o quihtilohque. Ipan sempoali naui ilhuitl ameguantzitzin nemotlacaquitisque tentoltecayotl. Noyuhqui ualasque in ocsequintin telpocame tlen momachtia ompa Hueycalmecac, Universidad Nacional Autónoma de México. Amo ximopolihuitican, xiualmicacan nican iwan ameguantzitzin nemmocaquitisque in Tlahtol in telpocame. Tlazohcamati. Yu, oquihtohteuatl, uautleuanitzin ximalpain, quinixquixcamanitz, intsemanahuatl, ay tlamitz, ay polihuitz, inintenyo, inintauca, inmexihco tenochtitlan. Inscríbete en la página de Facebook Náhuatl Tlacotenco Milpalta. Los esperamos. Evita el exceso. Xitlacua, Xochicuali, Ihuanquili.